Nabi sallallahu alaihi wasallam nomor 8 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ditambahkan pada sesuatu ibadah mulai sedunia fokus ke ila bumi saudara ini perjalanan mengikuti teman-teman santana sabulu cabulno dari masa santana kuasa halana siut bolong na mereka marami somoni pinatobang na toras nagpabawang na dipatobang pasurong marami palobi maradukong tukong sa salawat sa silena buhay lang ang bulong somoni na masitipan na raman Aku ndak foto lagi. Nah, ndarabay. natubig na nilituhan na sumiga jari-jari Mulai marah. Giago Giago pinamarkarimo ani majulusin perkesenian Saya ini. on murdang sembilan narosin guna bulu di Murdang Purbagai sembilan. mading dapat pilihan on mana mangal uni-uningan Murdang sembilan. perjulusin Bang Dian. nasa dinoto adong di pangalaw na minarong tanga sa orang pade parjolo madamian mangidiisin magidong terlebih-lebih pada di tahun naman ang liban ang birang ang sarap itanungkon mga daw dapatana aha maksud doon tujuannya Botima assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh